म्हणून जर तू विरोधी पक्ष नेत्यांचेर बोगस कंप्लेंट, FIR किंवा पोलीस डिपार्टमेंटच्या वेगळ्या खंयच्या एजन्सींक घालून जर आमचेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न जर तुका दिसता जाल्यार विसरून वचचे. टीट फॉर टॅट उतर मेळटले. हिंदीन एक म्हण आहा, ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा. मुख्यमंत्र्यान तयारी दवरची आपल्या आंगार कंप्लेंटी केसी घेवपाक. कित्याक काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष सज्ज आसा हे फावट आमकां उतर दिवपाक. आनी पुलिसांकूय आमी शिटकावणी दितात, DGPक आमी शिटकावणी दितात. डोंट फॉल प्रे टू हँड्स अँड बिकम पपेट ऑफ दिस गव्हर्नमेंट. This government is going to last for only next 20 to 25 days. Then Goa will have a new government led by the Congress party. त्याच्यानंतर जे आज सरकारी ऑफिसर किंवा पोलीस ऑफिशियल्स मुख्यमंत्र्याचे ऐकून बोगस कंप्लेंट्यो बोगस केसी जर घालून प्रयत्न जालो जाल्यार तांचेर कारवाई जातली. आणि मुख्यमंत्र्याकूय शिटकावणी दिता की तुका जर दिसता तुवें कितेंय केलें आनी आमी ओगे रावतले हे तू विसरून वच, तुकाय कोर्टाचे पावटी आमी मारपा लायतले मागीर. देन यू विल हॅव टू फेस द कोर्ट, ऑल केसेस ऑन यू. सो बी थिंक अँड डू व्हॉट यू आर डुईंग. I should not allow the government machinery to be misused by the ruling government. And we also appeal the election commission to intervene immediately. We will also be writing to the election commission that at the behest of the government, BJP government in the state, the official government machinery is being misused to target opposition parties. It is misused to suppress the campaign of the opposition parties. And everyone who is involved in this and the government officials who are going down to this pressure